Be foi tutwal a un moti kaneno wa nyak luoni Wellington ya yom tutwal merwate ka chiel ki un kar malach atie councilor beach merum sub county foyo tutwal matini wabino me wacho kama leng ni lutua ya rum sub county wan watimarach peda rum ke kana wor ken piny ya Gago district wapeke mabe watimarach ka ineno iporo kany iporo pada fuachiel mati ya rum sub county ka kany piny utuo duch la nyogi beno tuo chamu ken wen wango lega wa madit tie bot won koma beach timo be wek lega wani ko malo MPs wa mati ya Gago MP ya Gago West Ladit Ricky Richard Ladit Lugwa Benson MP uto Edward Macmot Ladit Minister Akori Beatrice Ladit Maloyo Northern Uganda Mego Minister wek lok wani ko bot OPN machalo la tela marum sub county ya wang tutwal pian ka neno ngia ka nyurni Ladit ukiri dong pobuno gimo porneni weka wajo kama leng ni ka gimo tie adadai nene makonye wan be summoning won koma beach kucho warga kuchal bot OPM wabi kuoni ni arum timaraj area ma rum tutwale kaji alela kachiel ki area ma ukwen agelej areas one pi watimo be lega na madit tiene winy kokowa machalo councilor beach karabi romo wa ilo enibene chalo gina pier tek matter of importance both way council gacha ma wamero nano feedback wamero forward to government madit dongu rolling in gina giloni digital technology gini kikile wabai ya Gago kan kai nano keta wati kere medo donki lweny mukene fut kibere ka wache neni insecurity ti ya Gago insecurity madit loyo dongen cham utuo ke chier por padan gina ki bi kwanyu peke adit minister lega wana timarach rum timarach Gago district timarach loki konywa weki nen gina ki ramo timo aneno warga matika circulating joma ki luoni disaster preparedness mi sub county gen gitiga tiyo tiji enta lego ni enini piu yot watimarach nana background en manini sample ento ke wore ken pen lumtika wango goma na ka dano kar ki ngere kita ke ken tugi twinyo mer lum na wango na tumo beni wen wabi dok kwene ke tie kar me tichen wan lega timbe wek wan wa ki food insecurity enini insecurity me kech eno insecurity maraj loyo makata ki bede umete kuman chi wan wabitumo fo meni wo police arum wan wagao mabe wajolo gi bene watika koro wabi yobu kachiel ki won koma councilor dek kachiel ki LC3s weng madigiti kan kachiel ki joma giti konyo wa itela rum tutwale la warra matie bene councilor beach waneno kidme timo gena kiloni public policy bagdana ku bed lurem ki police pege nen police chalo joma raju wana fo do twalo fo la dit honorable chairman momegwa Wilson to mechung matek kachiel ki un MPs bene mechung matek dong walego ni weko wani ku winyana fo do twal nyak luoni Wellington councilor beach merum sub county ana fo